As-salatu wassalam, 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 salamullah ala rasulillah, salatullah salamullah ala yasin habibillah, salatullah salamullah ala yasin habibillah, salatullah salamullah ala taha rasulillah, salatullah salamullah ala yasin habibillah, salatullah salamullah ala yasin habibillah. Ilahana ma'adalak maliku kulli man malak, labbaika innal hamda lak wal mulku la sharika lak, labbaika innal hamda lak wal mulku la sharika lak, salatullah salamullah ala taha rasulillah, salatullah salamullah ala yasin habibillah, salatullah salamullah ala yasin habibillah. Ilahi salimil ummah minal afati wan niqmah wa min hammi wa min ummah, istajib du'ana ya Allah. Ilahi najina wakshif jami'a adhiyati wasrif nakaid al-'ida wal-kufr, istajib du'ana ya Allah. Salatullah salamullah ala taha rasulillah, salatullah salamullah ala yasin habibillah, salatullah salamullah ala yasin habibillah. Ilahi salimil ummah minal afati wan niqmah wa min hammi wa min ummah, istajib du'ana ya Allah. Ilahi najina wakshif jami'a adhiyati wasrif makaid al-'ida wal-kufr, istajib du'ana ya Allah. Salatullah salamullah ala taha rasulillah, salatullah salamullah ala yasin habibillah, salatullah salamullah ala yasin habibillah. As-salatu wassalam, as-salatu wassalam, as-salatu wassalam, as-salatu wassalam, as-salatu wassalam, as-salatu wassalam.
Bismillahirrahmanirrahim. Qala rabbukum ud'uni astajib lakum. Amin. Allahumma ihdina fiman hadait وعافنا فيمن عافيت وتولنا فيمن توليت وبارك لنا اللهم فيما أعطيت وقنا برحمتك شر ما قضيت إنك تقضي ولا يقضى عليك إنه لا يذل من واليت ولا يعز من عاديت تباركت ربنا وتعاليت لك الحمد على ما قضيت ولك الشكر على ما لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله يا نبي سلام عليك يا رسول سلام عليك يا حبيب سلام عليك صلوات الله عليك يا نبي سلام عليك يا رسول سلام عليك يا حبيب سلام عليك صلوات الله عليك حسبك المكروه علينا فتحت منه الفتون مثل هالك ما رأيناك يا وجه الصدور يا نبي محمد يا أبو بكر الصديق يا ما أسند علي فاطمة بنت رسولي أنت شمس أنت بدر أنت نور فوق نوري أنت إكسير سر وغالي أنت مصباح الصدور يا نبي محمد يا أبو بكر الصديق يا ما أسند علي فاطمة بنت رسولي يا نبي محمد يا أبو بكر الصديق يا ما أسند علي فاطمة بنت رسولي. Nah, mga kataw-tay mga orang yang keanakan kabupaten magbuhay na kasi namuin barantan yun, iban hulatan yun. Sunay na sa kapsadya na ingin hawaran sa kita niyo katan. Karena mga PSKP yan, na muna-muna anuran nyo tuwod, ingin hawaran nyo, ayaran nyo. Pag adat-adatin nyo ang aming katan, iban pagpatirawat. Kagunahan ko, aming pag-adati-adati sin kita niyo katan. Way hata, way mas, kilahon tanuin, amuin, muna-muna. Yari nata sa katan sila kataw-tay mga orang ini. Amoy kanaturan sa kita niyo katan. So ini amon kailangan nyo ito katan pag-andatan sa kano. Yan amon tumuko pilang namun tumuko rin hata sa kayo katan mga kataw-tay mga orang ini. Amon to inamon nilasak na ari ato ang pag-adat. Iwan pag-disiplin niyo. Pag magtabat niyo raso-raso katan ayaw ko kung ano yung mga nagkaroon na kasayo na yung mga Pilipino ni alam dahil. Yan ko lang ito alam din. Kalau murah-murahan yung pangatayan nila katan, hubalik na marikato, bukod na sa kita na may miguhan bato kanila, sila rin makan kato taniyo katan. Muna-muna magtayon to kita niyo, ang simbang sa ibang sinula. Dating kato, bukod kita niyo ng lungkot, bukod kita niyo ng magpaakan kita niyo, magtinog sinula, simbang siya, hangan sintausong citizen. Hati niya sultan iksepsolo, hapang sin kita niyo katan. Murah-murahan hati niya ay maksud na to, sin kita niyo katan. Pada aturan yang kuat para pokok desa mereka atau dapat jatuh namun dipasampai ke kanyo mga kataw-tay mga
Kataan kamu mga peacekeeper na nagatuin amoin. Para yung niyuin amoin pagtaiman niyo sa mga kaptangan niyo ato niya pukul kita niyo magtaas magtakapon. Magpatiwa ko kita niyo hangasin bang sa iba sinura. Ibansin on mga kataumasan na ato. Kailangan niyo patanggalatasin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. لا إله إلا الله Tarangan mo nasigpit, hari na magkaupaya, kamu na yan tukusin hula. Kamu na yun asa-asasin rakyat katan. Di halupa sug, United 1,000 citizen. Bilang sundalo kamusin, United 1,000 citizen. Jumagasin, makara pagkaliruan, makabara pagkasusahan, rakyat. Kamu na yan in magduhil, andong jawab. Manawa singkatan malumli, maglaro singkatan makarihil. Among sa tuto, habang sa nato kandi. Halimbo kamo, kung kamo naminduro nagbalik, hangan sing kapatot, hangan sing hak, kurang sing kapatutan sa mga pang sa agama. Magsugod kami katan, kung tausog nakabangon na, nakatundog na, kita na sindong niya, kung batong tausog, Islam pagnanan. Kung kita niyo sa mga init tiyarunan, kung kita niyo makabangon, na suray kita niyo kandi, kung magmahot-mahot, tumulahan, dumawat sinhala na to, doon kita niyo nakaasahan ng mga laing, yung sa imbaran na to, di ba maasa nila? Palangkan, hapat panghanggang, pagtaayang din kita niyo, pakarbidog sa mga 2,000 citizen, ano na yung karangan sa santang ito sa mo, amo yan po yung kakita kato, bilang handog bangsa, handog hula. Dahil nga patuto, nabuno po ito ng power. Nagunaw tayo. Mahubo nagpura. District Luso matuto. Labis ito, meron balikan nyo. Pagpatiro ang Tuesday. Kemudian berpatah Yusuf kenangan semua Al-Qudur Mu'zana Jaya Nabi Bada Plata Al-Qusada فوق ما أعطاه في كتابه يحتوي ذكراه لا إله إلا الله لا إله حفظه يحفظك وبه وعدك فاسمع كلام الله عينه تلحظك لا إله إلا الله
لا ترتضي الدنا لا إله إلا Pangagutan yung panindog nga ron hangan sing peacekeepers. Asutan ito usulo. Sabab kamongan. Ing kalagahan tuod bang kita niyo magparagan sing pagparinta. Kamoy makajaga sing kignot ko ibaldi halawom ibanday nga gua. Simula na to. Sultan ito usulo. Tumtumon na to. Ing kamoyang gaman kaganapan. Dahil sing karagdagan. Kasunuan. Wassalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Alpha Second. قلبي من هموم وانشغالي وبما قد حل قلبي من هموم وانشغالي الله الله وفي الحشر شفيع كان ذا فضلا كبيرا وفي الحشر شفيع كان ذا فضلا كبيرا الله 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 روضة الهادي نبينا هيئت للمتقين روضة الهادي